Kulai tu na yasir cara ipot dah kalau ngaka, voin chanu lama hian rotak interview chu. Tu na hian hotel kapan ni, ke interview na tu mun. Rotak interview na tu mun. So tu makam mulawa, aiso lam try nong kalang mo. Kay masih kan nila doon. Mani chow yung interview to ko maya. Pero katling mo mo. Misaw tan kan nabu tan kan junior tan experience ni base in interview clipi karon da do na ni. Tuna hian hotel akong to first batch chama chifa interview ho zo tan to zo pak to anon chok tan to rin ai din official tin hotel po asum so man ba kami college hotel po asahlam khop mai chon keni bachi chon dar ni thanga dar ro to na hian som pakhat le achan level so pakhat belan to kalma da ule ka chan chu au ma hun ka hriat lo wang le thil dang ti tu kan nei no wang han ka kalma chuan tian dar som pakhi da chan be reporting alia chu chu kan hang do na ni tian interview ko sa airport lang pan le to natu zing dar nga ka hang do ni to na hian dar ile chan be le to tu purom khop mai mut ha don purom sala kaya nga mut nga chon lo mai na pina so pan ni la fa ha khai la tha Misaw kom tu lang lo sala o tabula hian ni fitang lai ni service senior to pa ka oma nung le tha khop mai ni kum February tha khan bisha ka pan naman SB thang zukal re la lo khan siya tu na hian zingdar li dari lo do chuklak in hoi lama chuklak ai la po ve kamera chu potak ani potak zingdar li el alam malo tumle mi sung up tu ni dar li do na ya silchar flight nan kan tu me do ne da nga flight ni le nga dam chuan in hoi lama chuklak te video en ka du mi so film chok thar o ma chu na Attention, the Ministry of Civil Aviation has launched 3G Yatra facilities at 13 airports, namely Delhi, Bangalore, Varanasi, Pune, Kolkata, Vijayawada, Hyderabad, Ahmedabad, Mumbai, Jaipur, Lucknow, Guwahati and Kochi.